Nkuhaye ikaze kandi ndakwifuriza ibihe byiza wowe tubana buri munsi hano kuri Top Up TV. Ubushize twari twarebeye hamwe aya mafaranga witwa Kiramani yinjiza binyuze kuri YouTube, uko azuploadingaho content ze hano kuri YouTube. Uyu munsi rero tukaba tugiye kurebera hamwe Isimbi TV amafaranga yinjiriza nyirayo buri uko uploadinze cyangwa se buri kwezi. Mbere na mbere nyirayo yashinzwe n'uwitwa Murungi Sabe, ngira ngo abenshi turamuzi. Akaba ari channel rero ifite aba subscribers barenga miliyoni, ifite aba subscribers miliyoni 1,220,020. iri mu mashene make afite aba subscribers bari hejuru ya miliyoni, ikaba iriho uploads cyangwa se ikaba iriho video uploadinzeho 4,000 kuva yashingwa. Reka tudatinze rero turebere hamwe ino YouTube channel amafaranga yinjiriza nyirayo. YouTube channel n'ubu ngubu mu minsi 30 ishize yagize views 2,2,509, akaba ari views nyinshi cyane ugereranyije na channels nyinshi dufite hano mu gihugu, kandi iyi ngiyi Isimbi TV iri muri chaîne zirebwa cyane. Katurebe rero ku kwezi estimation cyangwa se amafaranga, range y'amafaranga ino chaîne ishobora kwinjiriza nyirayo. Iyi chaîne rero ku kwezi ishobora kumwinjiriza hagati y'amadolari 628 n'amadolari 10,000. Ahanga yasubiye inyuma kuko hari igihe cyageze ikaba iri muri range y'ibihumbi 30 ariyo maximum. Aho ngaho ni ku kwezi. Ku mwaka ino chaîne ikaba ishobora kumwinjiriza hagati y'amadolari 7,500 cyangwa se 7,500 n'amadolari 120,500. Ariko impamvu nkubwira ngo ni hagati y'aya n'aya, ubwo yinjiza bitewe na performance yagize muri uko kwezi cyangwa se muri icyo gihe, yaba ukwezi cyangwa umwaka. No kuvuga ngo minimum yashobora kwinjiza ku kwezi ni 600,000. Ayo niyo make ashobora kwinjiza. Ibi rero bikaba byaratumye uyu Murungi Sabe ashobora kuba ari mu bantu bafite agafaranga gatubutse mu ba YouTubers bo mu Rwanda. Ni nyuma y'aba Nameless Campus batunze za Afrimax. Uyu nawe ari mu ruhando rw'aba YouTuber bameze neza cyane, aho ubona amazu bagenda bavuga ko araye cyangwa se n'indi mitungo ugenda wumva bavuga ko ariye. Biragaragara ko yinjiza amafaranga menshi binyuze kuri YouTube. Kora subscribe kugira ngo ujye ukomeza ubana nanjye umunsi ku wundi.